Panggilan persingau ba kiwi-kiwi pat kibla sa nadu mensual aslam ya katu kalau long dan lak jok ikut ti ya hang tu ngimkan beja kan ke isu jing penyap briu na katu kedukan ke bami ke penyap briu nya kan kedukan ya soba ba matai na sotu ya kata ya kami jing sniu na katu kedukan tingin be ti badan kentup ki lever ki bersawai sene ki baterai tu ki haben mina Sisngi hadian bagi bor kada basnong pelun jong kasnong erpakan kilarai ban be na phangi ki padila ki bsong ki basawai ni ki bantre hapo je bu son ba kasnong hadi ki chap nyap jong uba kermen lengdo nanglai na kasnong erpakan menta kasngi pan nang leng ki bor sancha district ki lakhot ya kren ki bor panya snong hapo conference hall jaga DC office nong po namta ka peace committee yo jing tep bagi bor panya district ka bor district adian bala saprang ka khobor ka ni kara jong kada basnong ki lakhot ya kani ka jelang nang tamanya kan dia pendai kana bakan mi su adu ka ji klumar kani ke jalang lakhat da ka office of DC Boy district lawan ban sim talang du dau ba Eric Kevin Khar ESC ba PS Marwen deputy SP ba Bibi Makno chairman ka sanjok kirang ba Ashnong Boy district ba M Thongni rang ba Ashnong ka Erpokon ba uskus digisnong ba Lambolen Kharsilat ba ki kuide hadi ke jalang balane kumba ka to kan kenta pada tip par sikinang to khobor ba M Thongni kumurang ba Ashnong ba Lambolen Kharsilat lapan pa bahakan dikerja kendu keyboard punya district kentup ya ki officer bat ki pulit ba kompiur kini lam ka senjuk kirang ba Ashnong River district lapan pa ya kejeng sokhya kejeng sosi kathang halo kani kejeng syak punya pulap jung trashnong na kani kasnong erpakan kile turu ba kani kejelang wala da kadang kejeng khot kerpat ban penthanan na pen sukno na kejeng sungubitar jong kinang snong halo kedai kejeng ja kata kejeng syak punya jong uba kermenlang ni kini lam kasnong erpakan hi kilapan ya triang halo karai ban pendu kejing ai anusi ki bajala ban sangkang sang jam hapo je snong bat musla da ai la shu ki bajala ban sang bela ni sing ni ki hapo erpakan ba khamtam e ban pha yo trai jong ka Aran Sharma hotel di ban mi no na snong kentup ru ki nong bela ki bela hapo kani ko hotel pada hi batia kajing ja pasti kepada napo istang jengi hi haju dei bagi ja kajing sak pendiap no wei no istang jengi ada kadoi tarik ku mangilat tip untuk nimlak saban terus ki nama ku mangilat tip di sosial media persetan na punya mah kajing wan jengi hanya kajing sa khot ini ni kapor ni apa additional isinya tenduk mentah berkat video DSP banyakkan halor kebayade ibat ka snong ka thau jengi ka song sup song diberi apa istana tahu ni kejing keli ke bawan nak kaliang jong kebor disi hanya ki ong ba habire bekan ka RN sama hotel tengi jubab ya ki ma ya kan ka RN sama hotel di nak kaliang jongi ka dor pastang di baro awai ni la ong ya ki ba sob halik no di khang mal kan num tamat yong pat ya ki wei ba baro hi ki ya ka ri ya ka bri hu terap ba ni ya kan tang ya ke song jong ya baro di naka dor bersnong hingi larai ba kani ke hotel kadi ban khang bat uni utrai ba stang ni hotel ude ban ligna namat ura pen mi sibun ki jing huri ura apa stang jongi bat hadu ba la sim sunan ni kani ka senjam ban penyap ya nong stang jongi te tang kata ka wehi naka liang jongi ni parla ban sakman te kube sibun kube sejarno itu ni jing kering lu kata karai hi dor bersnong barok ka wehi daga dor bersnong pelun kilong baik ya mentahi kalong ba ya kini ki nong tray ki badan hakan ni ke hotel ki ban leg na bara larai hi kada bar snang ba sobhaban khangno ban leg na tang kata ko di pembangila persingau ba kiwi pat ki sa nadu mensual aslam ya katu kalau long dan lak jok ikut ti ya hang tu ngimkan beja kan ke isu jing penyap briu na katu kedukan ke bami ke penyap briu nya kan kedukan ya sobha ba matai la sotu ya kata kami jing sniu na katu dukan tingin be ti badan kentup ki lever ki bersawai sene ki baterai tu ki haben mina